Gisang nah. Tuh gisang. Joget ketiga bernama Putu Jegek. Mi bokne ngadep ke lulotne no. Tepuk tangan, tepuk tangan. Dek gajah mah.
Bang Iping nomor 2 Nyoman Sulandre. Nyoman Sulandre. Kandung. Pasak Sugate. Ternyata lemah alhamdulillah banget. Bang Iping nomor 3 Wayan Saputra. Wayan Saputra. Masih bocor Pak. Wayan Saputra. Ini tangkur nane ya. Maduan itu. Agak sih ada maduan. Agak sih ada maduan, ada jual-jual. Nih gini, tuh. Bang Iping nomor 4 lihat suka di tiangnya. Lihat suka tiangnya. Nyoman Sudan. Ada di desa Bagang Lina. Ada. Nipin nanang. Bang Iping nomor 5 Pak Nyoman
Pengibing nomor 7 bernama Tengah Gunawan. Tengah Gunawan. Arab Tengah Gunawan. Amanda Kayut. Putu Lare, Putu Lare. Putu Lare. Pengibing nomor 8 Ketut Unyil. Ketut Unyil. Pengibing anak bawah nih dalam masker. Pengibing nomor 9 Ketut Kuning. Ketut Kuning. Kuning. Alon bercita kuning, kuning. Ide hidup kan aku bilang. Ide hidup kan. Bang betul saya mana?